amalethu naze sekelethi namhlanje sithizwa ibugododile kamashoba lufundisa ugaselazi mangeni vela behleki nasitchazayo husband ngasho njalo mawuthanda zaze zakhala kamnandi lezincingo ilanganisho namhlanje khumbule wevali zaze zakhala kamnandi lezincingo ilanganisho namhlanje khumbule wevali uhleli ngaphansi kwesihlahla somsehlo umdala umadolelo ukhumbula isuku zakhe zakudala ezadlula amadoda uthi uyabona mina ngangilibhoza asazi zaze zacula kamnandi lezinyoni ilanga liphuma namhlanje khumbule ebusheni bami zaze zacula kamnandi lezinyoni ilanga liphuma namhlanje khumbule ebusheni bami kanti ke nangu ngokukhelina nawe uyakhala ikesha lakhe leli umadwaleleli lamoshela impilo manje ngase ngakhumbule muva saseyintombinto ngangigcwele nginyathela kuzwakala mangidlula lana kusukuma mabhantshi benqebu zamakana eginya amathe uyadlela wena ngase ngakhumbule muva saseyintombinto ngangigcwele nginyathela kuzwakala mangidlula lana kusukuma mabhantshi benqebu zamakana eginya amathe uyadlela wena uyabona indaba zothando mfana yiko nithethe ifoni ngashayela le pressure kwezilwandle le e-UK ngabuza kathi kudala vele uthando kwenzakala nokuthi hayi mfana manje uyabona uthando yokujabuzana kuphela kulithi thuzakala kathi asinide ba nganginesifiso iphuphe zoyithwele indoda eqotho nami ngishade impela nganginesifiso iphuphe zoyithwele indoda eqotho nami ngishade impela uthole umuntu ekhale nje hayi mani nangashada Roma kanti khona ukufisayo kufiswa ngomunye wakho nawe asazi yafika leyo mini waqhamuka lo wathi ngivumela thithe wayithinta inhliziyo yami yafika leyo mini waqhamuka lo wathi ngivumela thithe wayithinta inhliziyo yami uyayifakaza indaba madoda hey alokadavi usari kimi nesitobile wayithothi inhliziyo yami weza kimi nesitobile wayithothi inhliziyo yami kanti leshawule kalaseshawule langeseshawule nanjeshawule kanti leshawule kalaseshawule langeseshawule abantu leshawule yeah ngaze ngakhumbula lelo langa ngiqala ukumbona wachaze mamatheka ngangithi ngithola indoda eqotho nami wakho umuzomuhle nami ngishade impela ngibe umakoti wodumo ngaze ngakhumbula lelo langa ngiqala ukumbona
wanchazima mateka ngangethi ngithola impilo enkoto namizo wakho umuzo omuhle nami ngishade phela. Kuyabona namhlanje ngiza nayo indidane edida abadala bedibene madoda impi yothando. Uthulule indaba ezakala phansi le endaweni esikhatshana madoda. Umdala umadwaleni uganile lamakhosikazi amathathu kanti lo mfana wakho omdala unkingana. Unkingana namhlanje uza nendaba kumdala wakhe. Umdala uyayamukela ufuna ukuzwisisa umfana ukuthini kodwa uyabona ukuthi umfana uzifaka lapha engaphume khona. Lalela right nasi indaba la. Umdala umadwaleni uzihlalele ubona indodana yakhe iyaqhamuka le yendala unkingana ufika kuye ethi Izhawure mdala uyabona usukhulile manje ngiyabona ukuthi ngoba usukhulile sokusayile mina ukuthi ngikhulise lesi sibongo ngoba wena uzamile wathatha abakhosikazi amathathu mina ngifuna ukuthi ngithathe bemahlanu. Umdala wathi no mfana wami uyabona lapho sinyathelo kunyathelo khona. Umfana wathi hayi mdala mina ngiyindoda ngugasela mina. Umdala wathi mfana wami lesibindi na. Umfana wathi #fiyofokolo angilavalo. Wathi kusasa mfana wami bona bakusiswa makushaya uthofo ngifuna lapha ekhaya. Umfana wathi alright. Umdala wenza kanje waqonda kumama wakho wokuqala wafika wathi mama namhlanje ngiya ku number 2 waya ku number 2 wafika wathi ngiya ku number 3 waya ku number 3 wathi ngiya ku number 1 wathi sokurayt. Kuthe kusisa umfana unkingana ngesikhathi ayisitshele ngumdala wayesefikile. Uthe mayefika umdala wathi asibile phezu kwesihlahla basibile phezu kwesihlahla besanda kuhlala phezu kwesihlahla. Umfana wabona into angakaze ayibone sele kwazana ikhehla usebhuke laphetsha komfula lase lithelekile lafela ngene endlini kamama inkosikazi kamdala wokuqala. Esamangela kanjalo umfana zwana la phansi angithi uthewule speed. Umfana esamane kanjalo wabona ku number 2 nangu umalayisha madoda amazi umalayisha wendawo uyangena nje uyazihambela ufakele ezandla esikhwameni wathukuthela umfana wathi kajampe. Umdala wathi ngithesa la phansi angithi uthewule speed. Umfana engakini namathu wabona ngale naye ku number 3 nangiyana utitsha wesikole uphakanyisela ucingo uyangena laye. Usukubonile lokho kucabangayo ukuthi ngeke mfana kuze kukuse ndaba ye madoda kanti yini uthando. Ngemva kwalokho ufana sekubonile ukuthi kwakubonile ukuthi hayi kathi manje kwenziwa kanjani makunje so. Umdala wathi uyabona mfana wami lokho kubonileyo namhlanje kuza kufundisa impilo. Uyabona umama bakho bonke labenhlala labo yiba abagcinela umuzi kunguwe mfana ongathini yebo fashion mfana. Uyizonjani indaba amzozo nanzo machita Alaskosana Saturday usibale wami madoda. Alobunu ibunda sebabulethi madoda babulethi bathina abantu. Ubaba bantu abamilo ubaba wengane zami. Ubaba bantu abamilo ubaba wengane zami. Wangena njani lapha wangena lapha nalapha usithanda sibane. Yeah,
Izhawure kati umuntu lesivalilise kungakwati mnalinjenye kulobani asasi ubaba abantu abamilo ubaba wengane zami ubaba abantu abamilo ubaba wengane zami Izhawure